Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah dia bahwa kesemuan ni sa buat tabi subjekten bi ban inte si tauhid si fiqh insyaallah si mi'an tafsir sa tagnante do mi'an ini tafsir si surah ini nanti kita itu suratul masad insyaallah taala mawdu' kan si al-yawma ininen na sinhello aman pasikte makna si surah ininen agane Pokemon ini surah pandak-pandak Makki ini tumurban si Makkah agane Pokemon sa dumaan sa Pokemon pa inte masih niya madani ko pa suratul Nasr wa sarawe te ini sa niya ang biasa mana dengan lumabay na madani naku itu song nafsiranten ini suratul Masad si suratul Masad dehello amban ka umasek telai si makna ini ayat menunjuki si ininen in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinabuo Allah taala amban semulia-mulia ini pangkatan amban Hashim ubus anak si Hashimin Abdul Muttalib ubus anak Abdul Muttalibin ini si Abdullah sa dumalay siya mian song binisaraten sumagwanen pitu gite si Siid ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siid Rasulullah sampu ga makaabot ina bi'tha bago Rasul sallallahu alaihi wasallam ina ngampen si agama Islam amban jahiliyah tuju agama Islam ennen makaabutin ng patkayo sina ilian si kaisaanan pa inte ina Al-Abbas saka pa inte man Rasul sallallahu alaihi wasallam ubus ini Abu Talib saka pemban ini Al-Abbas mi'an ubus Abu Lahab saka sabab man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa itu 20 tahun atau palabi-labi ubus si Hamzah berdong bayaran do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si itu si ampak ini dua mau masuk si Islamin ini si Hamzah duk Al-Abbas dua isab keahalin ini si kafirin ini Abu Talib duk sini Abu Lahab si Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Talib kalau tabasabi si histori atau tarikh ia manabangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperdihan Rasul sallallahu alaihi wasallam amban ini nesong ini paatak si ia mihaan wa'ne painte bangsa Quraisyin ubus Abu Lahab na ininya sa tamanan muntarat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemon wen muntara tasabbut dalam Quranul Karim ga niya sinabbut alannen para masa Abu Lahab asal tasabbut alannen dalam Quranul Karim sampai ila qiyamah waalaikumsalam sampai ila qiyamah binassa yes palaihan sin yan alam tusi itu fa Allah subhanahu wa ta'ala tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Dahil ba man pangamaan natin? Abu Lahab
alin min yani Abdul Uzza alin Abu Lahabin. Ubus kunyanin Abu Lahab, ginella Abu Lahab, kaya si may Arab, wala sa kakhan nilo Abu UN, may Abu Abdullah, Abu Muhammad, sampai ba Abu Bakar. Abu Bakar masyhur iye, noon iye, sabab alin ni pwede Abu Bakar, wasa alin pwede Abdullah. Yan alin Abu Bakar, radiyallahu ta'ala anhu. Demikian si Umar, Abu Habs Al-Faruq usab galalnin sa kunyanin do usab yani Abu Habs. Nabuga ni alin alak ni nan si Habs. Lagi magmana in Habs ininin yani Halimeo pa inte. Mangkoy amma Halimeo. Demikian yani Abu Bakar lumen maknanin yani unta ba pa inte bang may kabe bulugan sapi pa inte mandangan. Ini talin dal bang may unta say bang may unta. Nasayan. Ang kan inalinan iya pa inte Abu Bakar. Bubinaan ga niya anak ni inalinan ini si Bakar ga niya. Sa sayan Arabin. Na demikian ang Abu Lahab sayan do isa. Ginellal in Abu Lahab bigyan niya magsahaya pinansi ihplel labe ainin sa kus piat-piat niyan paluwihan niyan hadya. Ginellal ya Abu Lahab kus pa inde ano ini teon paluhan piat-piat be sabi ang batuk nen. Daus pinaturo ng Allah Subhanahu wa taala yan si gallal ne bubinain gallalin atawa in kunyahin taman yan taman kinalasahan Arab do isab. Sa pinaturo ng Allah Ta'ala sa si alin na mismo pag-ininin ni tamanan muntara si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubus duktep pe isab si alin ni ngintalabong iti maana nila ngeggas ngintalabong ngeggas do pamulian ni demikian sa iya lusab pag-lahab lusab ini pa enta dalam neraka jahannam waliyadu billah. Ili anamban iya na pa ente ta'arif sin Abi Lahab. فإن الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب خسر هلكا magkaat ni in dua tangan Abu Lahab. Ini na term menunjuki si tabat term ini makakaat sa mian makajari ni pabitat na siya. Gay ni magkagunahan mian binsana ni. Walang kantina betul situ tanganin. Pagke tangan tagna mura be umusa. Musa pa ente niyan sawa ini. Magkaat-kaat ni dua tangan ini Abu Lahabin. Ubus Lahabi watab wa tawkid yan pa ente jumlah maksuli. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ga makamumpaat si iye in kadayanin dukke mon tinipun ni. Ga makamumpaat si iye. Sayasla naran dhata lahab. Songdu pinaasik magdilim eput makalando panasnya. Apa yang Abu Lahab tamanan muntara ni pa inta si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubinaan subayhim in pa inta iya labi awla nabangan iya ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atuhu hamma latal hatab duk in andamin magbuo kayo. Inangin paminsana pangupik sa Rasulullah sallam niya magmaana do isab pa inna hammalatal hatab an-namima ko isda magbehebehe niya. Natusi to lamod ni kemon aman pagbehebehe lamod ni sampay ina pa inta pangupik sa ani ina mo kayo atawan nurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nibab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk batu lamud di paintelai seilian duk inabe wa imra'atuhu hamma latal hatab fi jidiha hablum min masad. Al-jid makna al-jid ini kellong ini si kellong ni fi jidiha hablun ni ingkir min masad. Magmakna si masad al-lif
Ini mian anu hulma. Ini teh wen. Nia wen hinang lubi duen si paguhuma, lumang may paguhuma bang silahing lumang sa pakana sa labet. Basta labet mian lanut na iliin. Hininan iliin sa mian kagimura keketan us bupi pinalibet si kalong ni. Nos ginuyon pa ente ina anda mian Abu Lahabin. Us magmaana do isab ina makna an-nar. Fi jidha hablun min an-nar. Amban pa ente mian dalam neraka jahannam. Usina tu usitu alen ina anda Abu Lahabin. Alen ina inalena Ummu Jamil. Sayyid Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Jamil. Si itu ini pa ente dumambuli sababan nuzul sin surah ini si waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam ngampen si tapit-tapit nih mula-mulanin pa ente mian al-aqrabin may pamilya niya tagna magkahagat siya pa ente si Abu Bakar si Ali demikian yang mian si Zaid dok ina Khadijah yan pa ente tagna magkahagat pa ente siya pagsaian ne yan magkahagat siya paturun na ina ayat Allah Ta'ala wa anzir ashiratak al-aqrabin yang dinakwe pakita leon MSC miaan tapit-tapit no atau pamilyano matapit si kauhin yan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ubus manaiki hapun safa serta ilinganan ini kemon pamilya sin Quraisyin ya banu Hashim ya banu Abdul Muttalib ya banu kemon ne pa inta sa mian patua ni kemon ini pa Rasul sallallahu alaihi wasallam bangka am suwi-suwihanku niya si bukutan punui miaan song mono kita bi atawanan pura inta sa mian ana benta Qur'an song paasik Makkah ini kahagat kam si aku akuntum musaddiqiyah ini kahagat si aku pa ahin ma kadabna alayka qat asaga kami pa inne asagay kami mutingkao sa kapalan wa ipag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mashhur iya bisidq wal amana to'at ibang misara kapangandelan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-ubos pa inni lakum nadhirun mubin benar in aku nuy-nuyhan kaam niya pa in panagame panugata kaam Allah Ta'ala si hadarat ni banggi kaam nuwat pangandakan niya ako dambo ako amban Rasul nuy-nuyhan kaam ngaka-ngakahan kaam dapat tu nambung pa ente ini siit na sagale-gale niya in Abu Lahab ni alihada jama'atana ini nubahasa pa inne miyaan pamatimukan mo kamihin tabban lak mangkuha kita si panggal ta edkew atawa bisara magkaat na ta edkew pa inne us pinaturun ni Allah Ta'ala tabbat yada abi lahab wa tab sinambang isap in bisarana lay do ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tabasa ini sampai ila pa ente in nyahin si Abu Lahab tasabot ka diyan sini pasalan sin yene kemon pananagga dalam Quran Nabi nan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam gak niat tasabut asal alen nin sarih asal dalam Quran malingkan Abu Lahab asal tasabut alen nin wala pada tabasatan sini ko pada Abu Jahal kalau tasabut falyad'u nadiya sanad'u dabaniya fa in yani Allah subhanahu wa ta'ala surat si Iqra suratul qalam ke alam suratul alaq saili obesto si itu niya pengajian si pasalan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasalan na pa inta katauhante ini siya kuffar duk labi-labinin asal kesaksian wa Rasul sallallahu alaihi wasallam duk niya ayat menunjuk si siya wa siya dalam neraka asal gak niya pa inta siguraw asal masih niya miyaan
paminsan na pangupiksa siya dalam kubur pa ito sampai labi-labi din pa ito pangasasi elo akhirat. Natuso ito Thuwaybah dambu ang ban bataan patawan dambu ang ban inetabelli ipon wa si ipon tabelli wa si miyaan Abu Lahab. Kung ipon ini ininan ang bantag-na magkapasuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tagna magkapasuso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Thuwaybah. Si waktu inanak Rasul sallallahu alaihi wasallam si Elaw Isnin waktu magdayday Thuwaybah niya tuju men Abi Lahab inakahado ini sinnabe paine nganak Aminah lillah nasinna Abu Lahab miyaan paine ko itu mangko kita anti hurra miyaan gaano bekyo si kengkeman ko hurra na kayo hindi ko bang inete pangsiyakan mo ilepahan nagkagana ni ano ni sanyaan bagi abid bakas naubos sa ilian si waktu mati Abu Lahab niyaan si waktu mati Abu Lahab tataginit niya dambuwa makataginit iya niya magpain sa dambuwa riwayat tataginit po kung tiniinero si Al-Abbas taginit nen gaanin pa niya kasanyangan ko si miyaan dambuli niya atau dambuli na aman kailum kung maknanya dalam kubur niya, gak pa ini niya kasanyangan ko. Malingkan din pa ini si Elaw Isnin siya. Uway, tinilaw. Niya pa ini lawang inin ko no, an nukratayn, bang nukratayn ini elat induk inin. Lawang ininin, paguan bohe ito o. Iendo makatambalekak ng kaba Elaw Isnin. Ina kyo sinabab hati amban pangalepan pakasinan si Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu inanak ya uparahal miaan gaami katawhan ni pa inte tahinang ni kuntara hati tahinang nabi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi kaya sinna hadjayeh memang in kaasi Allah subhanahu wa ta'ala si aan malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam sobra mana malamban Abu Lahab upaya Abu Lahab lepa sa kuntara ya cuma guanan in Allah ta'ala makalandu kaadilnen bisan dakot de sa amian asal masih pananaman ni kahapan inang buwa manusia apabila niat hinang na isa pamay ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa may ya'mal mithqala dharratin syarran yara sisine-sine makahinang dorok tapong sa amian amban kahapan masih pinakita si iya demikian yang amban kalatan pinakita si iya nakui anu sa si Abu Lahab iyan pait amban kaadilan yan Allah subhanahu wa ta'ala si miyaan ikunne naksaing gene si manusia malasa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labi-labinan ne tinuhot wene pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam amban si pangandaakan ne pente bisara amban si kakahinang ne duksiin ne si pangandaakan ya Rasulullah alaihi wasallam masih pente niya kaligtasan ni insyaallah subhanahu wa ta'ala bang perwiye pente ga magsyirik tuju Allah subhanahu wa ta'ala iin kehargaan si pasaran pa inte yene panut Rasulullah SAW niya ne nuhut Rasulullah SAW sobrat at manamalan ilabihan ne hinang Rasulullah bisa dekat tahinang Rasulullah masih hinang ne sandili hukuman isabilian niya isab asal sarang-sarang iya rutin hutnen pinain Rasulullah ina ka Rasulullah dok lebih dan pa inte bagi sinasaan ne sahabat samian naiyan du isab men hinangnya iyan pa inte mutawassit usnya isab yene ga umabot ga bisa umabot pa si pangandaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyan tuos itu tapi kita balik si Thuwaybah ini masusu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at natag na masusu iya bisa amiyaan paggehe po makadari
dendelo masusu duk hatu kulang tet manamalan magani anak ni kabi niya gatas ni pandak bisara na la isiin niya anak in Thuwayba ini si Masruh nangkan gatasan ni na pinasusuwa ni si miyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinapong tinaiya si Masruh demikian ang tapasusuru isa buat si Thuwayba miyaan yan si Hamzah si Rasul sallallahu alaihi wasallam tasabutkan si mana agan magdambayagan si Rasul sallallahu alaihi wasallam do Abdurrahman ibn Jahsh bang Abdullah ibn Jahsh na balitalungan sa pagpong tinaing mansusuhin na to si itu si waktu bonok si Badar yan Abdullah ibn Jahsh do si Hamzah subaya si Syahid sa dambuha riwayat magdambuha do ini pangbulan kubul din kinubul siya pa ito sa amin magpong tinaing siya bansusu do pa inte yan si Hamzah demikian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito na story kosong do suwi-suwi pa sa pasuno masalam pa ito Rasul sallallahu alaihi wasallam pag manusiyain mupatik ka asal maglimbang-limbang be binagtipon inaganta maglimbang-limbangin do ka sa magdambuwa sa agen-agen pikilan dambuwa pagkahagan kumarat saya tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang si kupong ini ta imian aris kimian ningko Rasul sallallahu alaihi wasallam pinatoy-toy ng panintaw ini ng pusuunin teka sa Abu Bakar paabi siya ustek ka na si Umar paabi sa si Abu Bakar ustek ka si Uthman gani makatingko lai pag ano ni penno ni gani apa ning kuadus popular paharap pa ito si talungan niya la sidang kipak dinauilan wa si Sa'id ibn al-Musayyib yan pa ito Harith ininen yan pasangan kamati Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat Abu Bakar si Umar si Uthman Abu Bakar pa ito si Umar asal magtepil do demikian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar magtepil do alhasil la isya takubur si yan kubulan men pangubulan Rasul sallallahu alaihi wasallam ina si bilik Aisyah radhiyallahu taala anha naubos si Uthman kay takubul lai pangubulan yahin si harapan anu ledo yan pa inte kuas kubul Rasul pag iya si Garqad si Shimal si Shamal iya ngalay pagkakulan si yan miyaan si Uthman radhiyallahu taala anhu. Iyan pa amban iyan tafsiran sin surah Al-Masad. Insyaallah subhanahu wa taala sa tambahan tabi si manayo en makisab niya pa iyan class tabi taman sa iyan ne daw ito pasalam sin tafsirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.